शून्य महाकाशे केतेटा अक्षर रे रे कंस जिए तोते बधी बसे पढ़ुछि गोपरे अष्टदंश विनाशिब आशी मथुरा ये से बालक भाद्रमास अष्टमी तिथि अर्धरात्रिरे गोपनके कहा गृहे जन्म नहीं कंसासुर शत्रु पहिले देवर्षि नारद भाद्रमास अष्टमी तिथि अर्धरात्रिरे गोपनके नंदराज गृहे जन्म नहीं कंसासुर आनंद उल्लासरे नंद राजा करुछि नंदोत्सव तेरे महाराज देवर्षि नारदଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କରିଅଛି ପୁତନା ସୁନ୍ଦରୀ आदेश ଦେଇଅଛି ପୁତନାକୁ ମୁହି ଶୁଣ ପୁତନା ତ ସ୍ତନ ଯୁଗଳରେ ଉତ୍କଟ ଗରଳ ଭରି ଦେଇ ଯିବୁ ତୁହି ମଥୁରାର ଗୋପ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇବୁ ଗୋପର ଗୋପାଳେ ଆଉ ତୋ ସ୍ତନରୁ କଲେ କ୍ଷୀର ପାନ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବେ ସେହି ନମ୍ବର महामंत्री राज्य हासिल करी वीरदत्त फेरी आसी बंद कंस
মহিষাসুরে শতদেবনন্দ যশোদা ত্রিভুবন বিজয় কংস লইয়ে মথুরা রাজ্যরে সর্বমঞ্চ পাতাল তোমারিয়েছি জয় রুদ্র পরে ঘটেছি সমস্ত দেবতানন্দরে এবং ত্রেতয়া যুগରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷେ ଭାଗି କରିଥିବାରୁ ସର୍ବଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଅଛି କଂସ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାରାଜ ବାନ୍ଧିଥିବା ଦେବଗଣଙ୍କୁ ନେଇ ମାରୁଛି ମାର ବାନ୍ଧିଥିବା ଦେବଗଣଙ୍କୁ ନେଇ ମାରୁଛି ମାର ଶୋଇବାକୁ ଶଯ୍ୟା ନ ଦେଇ ସେହି ଅସୁରଗଣ ବାନ୍ଧିଥିବା ଦେବଗଣଙ୍କୁ ନେଇ ମାରୁଛି ମାର ବାନ୍ଧିଥିବା ଦେବଗଣଙ୍କୁ ନେଇ ମାରୁଛି ମାର ଶୋଇବାକୁ ଶଯ୍ୟା ନ ଦେଇ ସେହି ଅସୁରଗଣ ପିଇବାକୁ ଜଳ ନ ଦେଇ ଏକ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ପିଇବାକୁ ଜଳ ନ ଦେଇ ଏକ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ କରାଇ ପିଟିଲି ଚାବୁକ ଯେବେ କହିଲେ ହା ହା ଶୁଣ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ধ্বংস ହେବ ଗୋପପୁର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅନରେ ଜୟୁତ ବୈଷ୍ଣବର ସହସ୍ର ଶିଖା ଏ ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଜଗନ୍ଧର ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଗୋପପୁର ଧ୍ୱଂସ ହେବେ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଦୈବାନନ୍ଦିତ ଶକ୍ତିରେ ବିଭୂଷିତ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ବ୍ରହ୍ମାବର ବଳିୟାର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଶିବ ସାମାନ୍ୟ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ସାମାନ୍ୟ ଦତ୍ତପସ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଜିତ ମୌନମତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସଂକ୍ରାମିତ ମଥୁରା ମାଟିରେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଜଳ ଅବେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ରଣାଙ୍ଗନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରେ ନାସିପାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସୈନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ତପସ୍ୟା ଶେଷ ଅସମ୍ଭବ ଏ ଶରୀରେ ତୋପାଏ ସହିତ ଥିବାଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଅଦେବୀ ତପସ୍ୟା ଶେଷ ଅତେ ମୋର ବର जय हो मोहनंद संघ में मोहनंद ये मथुरा कटागे असी असी समुदाय अशांति
জ্ঞানর ভক্তা মন্ত্রবিদ্যা সন্ত্রবিদ্যা ষড়যন্ত্রবিদ্যার ভূত মহামন্ত্রী অনাথস্থ মথুরা কটকে আলোক প্রদান করে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মহামন্ত্রী অনাগস্ত মথুরার উদ্দেশ্যে অর্পণ করব। এই হচ্ছে এ মহামন্ত্রী ইন্দুমতী রক্ত সম্ভূতা ত্রিভুবনতম উড়ে বিজয় ধয়া নমামি कंससूरराज नमामि कंससूरराज नमामि कंससूरराज पवित्र भजनस सप्त सिंधु नव कर्नाटक दानव सप्रा महावीर प्रबल प्रतापी वीर कंससूरंकर समृद्ध प्रभाव करी आज सभापति पद नियुक्ति दियोछि ए मथुरा कटके
महाराज नाही चिंता नाही भय नाही अनुशासन अजय सेनापति हंसध्वय ए मथुरा कटके केवल आपणଙ୍କ आदेश प्रतीक्षाରେ महाराज कंस सुरंगर अटे सेनापति कंस सुरंगर अटे सेनापति कंस सुरंगर अटे सेनापति कंस सुरंगर अटे सेनापति हरि देवी कंस विध्वंस विध्वंस इंद्र सहित अजय सेनापति हंसध्वय ए मथुरा कटके সেই দেবতাଙ୍କର দৈববাଣୀ ଆଉ ସେଇ ଦେବାଦେବ ଅଷ୍ଟମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଗୋପପୁରେ ନନ୍ଦରାଜ ଚତୁର୍ହେ महाराज आदेश କରନ୍ତୁ महाराज ଅବିଳମ୍ବେ ଛୁଟିଯିବି ସେହି ଗୋପପୁରେ गोपपुरे पशु आनी छोड़ाई गोपपुरे पशु आनी छोड़ाई नंदपुरी गली चारो चारो गोपपुरे पशु आनी छोड़ाई नंदपुरी गली चारो चारो गोपलो कोठारो गोपलो कोठारो गोपलो कोठारो गोपलो कोठारो भयरे होइले